Mukuru w'ebyenkurakurana gombora ya Lake Katwe Moshi Ali yashoborebi abanyamakuru ahal Kasese Health Center ya Kashatu muri Nyamwamba Division yo muri Kasese Municipality wanyuma yo kuretwa ko mwishi w'emyaka 13 ey'obukuru okucheberwa arukugambwa ku yahambirwe omusigazi w'emyaka 27 kandi wabereye nakakoko ka munywenje alyabo abaretwa ejimpangare y'emyaka 13 nekigambwa ku yahambirwe kandi ari umweji ahishemere lya Kiburara Islamic Primary School omusheija ayabere yamugurire nesimo eyo muhagatero eye nemesi yamubwire defilement cases child trafficking, defilement, violence against children abiri nkurije ngoma wombora nanga ubwira hanu munyawe ngo kumtwabe twahimbiro mulume mwali ndo imyaka 27 ina bikole myasi emitundira uko mwana mulero mwana we chamuka ikasomera Kiburara Primary Study Islamic omwana w'emyaka 13 primary 6 omojo mamuteberi inabiri mulira nesimu ena yemutu atwere yonge kizibiti naye muyindire kati Moshi yagaruka kuhamyango okucheberwa okwakora hamwe ichogu ayaba yahirwe bijuma ebya pepu okumutangira okwatwa akakoko ka munywenje nibyoreka ngo akakozesebwa ayamukozise ari omukadukuru ka polisi aharikatwe umanamba mukebera bamasanga no nabiri kulisibi na nemuno musasi medical bamakole report yabo netunge department ye community twamakole yetu namakole inquiry report namatuma yamenda ne file katwe Mukuru w'ebyenkurakurana ahagomborogo nagumizamu okuhamyangu endijo mpangare y'emyaka 16 ey'obukuru omweji ahari hamukungu secondary school omugomborani yemwe nawe akahambibwa omubariya obwa hatiya yakwasiro gwatibandeba ni mwana w'emyaka 10 aluma senior 1 naye muba musubyako neri mutweka nimukole neruka ntabire tukabingira makutseba akojo mukatibeta tata wewe Mr. Bananuka Manderera nero umwana tambe subiche rekola nama mwate chinga ko Kasenyi Health Center 2 eri mukebera nerilangira kubakamwe obujanjaba nyina omwishi w'emyaka 16 ayahambirwe omubariya natebya obusasi obw'omuhara arabiremo omuharogu abirali omweji wa senior yo kubanza arhamukungu secondary school obwire obuyahambirwe mu nashoborate galenga na utomwana waye omuskuru nemabiko musina yo kubanza omwana matukare ichanga uko skuru namamubulya endre echamale kwa ichanga uko skuru ni cha amabyaka nyisoborera enemukure namamubulya ndo bukolana bwandi amabwatra mama nebwa akramu wa Muganda namimya namatuma mama we omwadini ayeri mama wa Akram bamaenda bamayekanirania betu ebinywe bya mama we omwadini ihayeri mama wa Akram mubitanyitsemesa evera ebikabwa betre iyo mwana wayi siangatwake bono mwana wabo kasito mwana wayi bali banasamalira ngokoni mumala Angelina ayahababiro mushango gwo kwamba muhara ahari Kasenyi police post na shabangu habeho okorombwangu ahanshongeje ahubwo kuba ayatwekiro muhara atarukurebeka omwana wayi abari banaka ko musango wobukura nerinje mona reporting ko police kandi emyaka yiwe akingero mu meke 16 neruna biri ko police nga reporting ko police ekasenyi police ekasenyi muyanye bwarayeta trolenda umojo hakanda sasera eba muhamba Kato Ronald, director wa Kasese Youth Link for Development kandi omurwanirizi w'obugabe bw'abantu nashobora nguwe emishango yo kuhambibwa kwa bishiyo mu district neyongera bwashesha bwira atyo ashababona abucurukwataho okwatanisa amachebebe okurwanise bikorwa nkebi no kureta barukubikora okwata umukono gw'ekiragiro ingana muterera abu especially bakokora putinga abakadvisinga babutyambo bakanira nayo kwa misango ye defilement ekintu ekisikolire ekisihikire police abari kadvisinga abantu bakaniye okwamyatse defilement ba negotiating ekintu ekisikiro mwabara yero aitwa korera amakuraga polisi yabetakashohoize alpota ahanshongeje amakuraga gakushashirwa alneitwe Godwin Bwambale omurikasese